Radnike domaćih ekipi Veleža. Za goste nastupaju broj 1 Ostraković Tenenik, broj 4 Zvomi Tenis, broj 5 Kazazić Zlatko, broj 6 Majkić Daniel, broj 7 Gorno Mustafa, broj 8 Zan Amir, broj 9 Medarević Albin Dino, broj 10 Okić Selko, broj 20 Lepić Bojan, broj 21 Ramović Kinan, broj 33 Malkić Darko. Kapiten gostujućeg sastava igrača 27 Gorno Mustafa. Trener gostiju Jurko Begović Nedim, pomoćni trener Salanić.